postojala je vatra koju ni voda nije mogla ugasiti i niko danas ne zna kako je stvorena. Zapalila je more, zaustavila ratove i zauvek nestala sa svojom tajnom. U Vizantiji tokom 7. veka pojavilo se oružje koje menja pravila igre. Zvali su ga grčka vatra. Tečnost koja gori i na vodi, uništava brodove, širi paniku. Njenu formulu čuvali su kao da je vrednija od samog cara. Niko izvan uskog kruga neimara nije znao njen sastav. Pretpostavlja se da su koristili naftu, smolu, sumpor. Ali prava istina nikada nije otkrivena. Grčka vatra se koristila iz specijalnih bacača takozvanih sifona. Kada bi neprijateljski brodovi prilazili, plamen bi ih gutao dok su još daleko. Ni voda nije gasila tu vatru, naprotiv širila je. Bila je to srednjovekovna atomska bomba mora. Vatra iz pakla pod carskim pečatom. Tajna koja je skliznula iz ljudskih ruku pravu legendu. A šta ti misliš? Da li je formula zaista izgubljena ili je neko i danas kriva?